Frederick Willem de Klerk o tlholegile ka kgwedi ya Mopitlwe e le matsatsi a le 18 ka 1936. Ka nako ya puso ya tlhaolele e ne le mongwe wa borradipolotiki ba bagolo mo nageng mme e nnile mopresidente wa Afrika Borwa go tloga ka 1989 go fitlha ka 1994. De Klerk o dirile dithuto tsa molao le go aloga ka Potchefstroom University ka 1958. O ne morago a dira jaaka ramolao kwa Vernaging kwa Transvaal ya Maloba. Ka nako eo e ne le tona ya thuto, De Klerk o ne a ema nokeng maitlhomo a di-university tse di neng di tlhaolwa ka mmala. Ka Tlhakole wa 1989, De Klerk o ne a tlhophiwa go nna moeteledipele wa National Party o ne morago a tlhatlhama P.W. Botha. Ka yone ngwaga eo, De Klerk o ne a tlhomiwa go nna mopresidente wa puso ya Afrika Borwa ya tlhaolele. Ka nako eo e ne le mopresidente, De Klerk o ne a fedisa go ilediwa ga mekgatlho le makoko a sepolotiki a ne a lwantsha tsamaiso ya tlhaolele a akaretsang ANC, SACP le PAC ga mmogo le masole a ntwa a makoko ano. O ne a golola batshwaro ba sepolotiki le go dira kitsiso e neng e letetswe thata ya go la Nelson Mandela kwa kgolegelong. I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released. Seno se ne sa lebisa kwa go fetogeng ga Afrika Borwa go tsweng go naga ya tlhaolele go nna naga ya demokrasi. De Klerk o ne a fiwa kabo ya Nobel Peace ka ntlha ya seabe sa gagwe sa go fedisa tlhaolele le go tlisa phetogo mo Afrika Borwa. O ne a aroganya kabo eno le mopresidente wa ntlha wa demokrasi mo Afrika Borwa Nelson Mandela. Ka 1994, De Klerk yo ka nako eo e ne le moeteledipele wa National Party o ne a nna le karolo ya puso e kopanetseng le lekoko la ANC. Ka nako eo o ne a fia maemo a go nna motlatsa mopresidente wa bobedi, fela dikgolagano gareng ga National Party le ANC di ne di a phutlhama mme National Party e ne e kgogela morago mo pusong ka 1996. Ngwaga o latelang wa 1997, De Klerk o ne a tlogela dipolotiki. Ka motsheganong wa 1997, De Klerk o ne a tlhagelela kwa Komišeneng ya Boammaaruri le Poelano. De Klerk o ne a kopa maitshwarelo ka ntlha ya fa a re tlhaolele e ne e sa siama le fa a ne a tlotlomadiwa ke dinaga tsa boditšhabatšhaba ka kgato ya gagwe ya bogatlhamela masisi ya go fedisa tlhaolele. Fela go ne go na le bangwe bao neng ba mokgala. Ngwaga o fetileng morago ga gore a se tlhagelele mo phatlalatseng lobaka, De Klerk o ne a re tlhaolele e ne e se bosenyi. Genocide is a crime. Apartheid cannot be. Mo go bangwe, ditshwaelo tseno di ne di a kgobola mabadi a bogologolo. Because De Klerk is a murderer. De Klerk has got blood on his hands. Ntlantla Kgatlhane, SABC News. Go sa re jalo, Mopresidente Cyril Ramaphosa o re FW De Klerk e ne e le moetapele wa puso e neng e sotla maAforika Borwa a batho ba batsho. De Klerk o tlhokala a soka a kopa tshwarelo ka diketso tse soto tseo puso ya moga wa gabo e neng e di etse go setšhabeng sa batho ba batsho tse jalo ka dipolao tsa boipatong. We are saddened that FW De Klerk has passed away. He was 85 years old and had not been well for some time. It saddens us because he did play a key role in ushering in democracy in our country. He was a leader of a party that was largely discredited in relation to the role that the National Party played in enforcing apartheid. But he had the courage to step away from the path that his party that he led had embarked upon from 1948. And we will remember him for that. And of course, the policies that the apartheid regime espoused and implemented have wreaked a lot of havoc on millions and millions of South Africans. And it was the havoc that many of our people will never forget and have suffered from. But as a human being, it is important for us as South Africans to pay our condolences and to allow him to go and rest because he was not well towards the end. And it is in this regard that
Our hearts are with the de Klerk family, with Mrs. Elita de Klerk. And I'd like to say that we will wait for the F.W. de Klerk Foundation to tell us about the details of his funeral and what they have in mind.